day another story ngithi nikuphi ikhaphuli ihlala nelentuzane nabantu nomuntu oyi-serial killer but ingazi yabo lento leyo yokushare umqasho so babehlala endlini babekade nje be desperate for indawo yabo lento osumyeni wakhe kageli wathola umsebenzi ngakuleyo ndawo so they had to find a place as quick as possible bathola le ndawo ingasehlathini and on top of that le ndawo inedampi yabo la kulahlwa khona yonke into so kuhlezi kunama smell nje weird and lama smell akhona asezaba usual yabo ukuthi nazi nje ukuthi hayi lapha kunuka kanje vele so ukanjalo ke hayi ugeli ke alentuzeke hayi bemuveke inike kwi double story u-serial killer uhlala upstairs u-couple ihlala downstairs u-serial killer is a silent man yabo umuntu ongezwa ngisho khona ngisho ngekho umuntu nje okufana ukuthi anihlali naye kodwa nibe nihlala naye and then number 2 u-serial killer every day uyavuka ekuseni like a normal person ehambe yosebenza and then ebusuku uyabuya but ubuya with a different girl so mangabe buya with this different girl uyanaka kumedem because uyi-housewife uyahlala uyabhoreka so uyayithanda indaba uyabuka njalo umezofika nomuntu so kokunye mhlawumbe bazomfica epheke kitchen because bayashare i-kitchen ne-bathroom hayi ugela kubuke nalokho seyicha iCasanova le kancane intombi entsha and ama-type angafani yabo so angeke uzusho ukuthi hayi mhlawumbe uyena yabo abantu nje abahlukene namhlanje ufika nesidula kusafika nesilenda kusafika nomuntu omfishane yabo hayi but ugele mind indaba zakhe hayi kuhamba isikhathi kuthi ngelinye ilanga nje ebathroom efica kugcwele igazi yabo igazi kodwa eli-washed away ingakho thina soke isingisi yabo angazi ngathini yabo dongeni but igazi sothi akuselona igazi eli-strong sekukhona ukuthi lithelwe amanzi yabo shuthi u-serial killer wayengekho that cautious hayi shuthi-ke ebone-ke lo igazi athi nje yabona nje acike-ke lo sisaluwashe nkosi yami athi nje hayi shuthi enye iy'ntombi zakhe mhlawumbe kuma-periods amanuku yabo nje ayayitshene lokho nje hayi kuhamba isikhathi futhi ugeli methuthuthi uyihlalele nje phandle uyipholele even though leya ndawo yayisabethi but wayengasabi uhlala nje phandle ayipholele athi uyihlalele nje phandle uyipholele kuvedane kuqhamuke inja out of nowhere inja naye angayazi kushuthi yasendaweni but inkinga yabo abanabo omakhelwane abaclose but banabo omakhelwane but hayi uclose hayi ebona inja iqhamuka inje ihambe iyadla la inja bebuka ukuthi hayibule inja le iphethe isandla somuntu athuka ugela kugeleke abaleka ayongena endlini ayafunela umyeni wakhe manje ayikhiyele endlini vele nobhuti akekho ngithi because ubuye ebusuku hayi afone umyeni wakhe amtshela hayibo ndoda ngeke konke sengiqeda uyibona la ngithusa kabi sengibone inja idla isandla somuntu athi umuntu akayengeka ubona athi ngiyakutshena ngibone inja idla isandla somuntu and that's very weird hayi elentuzeke-ke indoda yakhe ithi hayi okay ngizofonela amaphoyisa ebuza ukuthi sishonephi naye asifike yasitshinga la egcekeni yahamba hayi athi lentuzana naye kuzofonelwa amaphoyisa-ke hayi amaphoyisa the first place acabanga kuyona uma efika ukuthi ayogcina edampini afika acinge edampini athole isidumbu sentombazane nje ishonile kanje naye kukhishwe-ke iy'thombe-ke ukuthi uma ukhona oyaziyo yayigqoke kanjani hayi okay fine emva kwalokho u-serial killer usebahlinelani la endlini but nje impilo yakhe yaqhubeka ezinomali but useyabahlinela bexayo ukuthi hayibo kwenzakalani ngalo bhuti yabo nje akasambingeleli nosisi kanti wayethi noma efike embingeleli but usaqhubeka usafika nawo amantombazane ngezana uphathu benganaki nje ukuthi yabo kwenzakalani ngomakhelwane wayengasabakhulumisa yabo bebenalokuthi vele sisanda ngimazi abantu banamamodzi abo so nje bengabi bothered nabo yabo ngisho bembingelela bona ey'thuleli hayi kuhamba isikhathi red flag number 3 ngabu number banamangisazi ayithi ugeli uyibona zonke cause uyahlala la endlini and uyena uklina indoda ayiclean nje iyahliphiza imihliphize ekusale iklina lo geli le serial killer
because ngeke phela ahlale kumahliphihliphi ngoba vele yena usuke ekhona emini. Hayi ugeli ethi lentuziwe nje ethi kuthi nje kwelinye ilanga bebusuku belele bezwe intombazane isikrima kakhulu, yabo kakhulu umuntu okhala ngale ndlela le yokuthi udinga usizo. Hayibo bethule belalela, hayibo bezuse eyinayindlini phela la. Hayi baba khona ehambe yonokha ebuze bafonera uright intombazane besithule athi nge-right indaba athi ngizwe ngathi khona isikrima esikhona la. Athi hayi I think uzwe wrong, bengekhona la. Hayi alentuze ahambe lo bhuti ayikwali lo bhuti abuye athi ayingeke ndoda isikrim besiqhamuka la endlini. Athi lalela ngithe akukhona la endlini and ngisho athi la endlini angiboni ukuthi uhlangana napho wena, ngicela umuntu enaka indaba zakhe awuze la ngizogada ikrimi wena la wazela ukuzoqasha, so focus emqashweni wakho ke. Ha ethubeka ngoba baba uthi wey lo bhuti maseyishubisa nje. Hayi athula acabanga ukuthi hayi mhlawumbe ubexabana ney'ntombi zakhe because uhlezi efika ney'ntombi every now and again. Hayi bo kuhamba isikhathi ugele iphinde ethole futhi igazi, yabo ngazi ukuthi bekwasha. Angazi ngayichaza ngithini lento nami ngiyahluleka ukuchaza. Yabo kade kuwasha ugeza mhlawumbe ibhati iyakhombisa, yabo kusho kunegazi but hayi igazi eli-weak, not igazi esama-drops a-serious. Hayi ulentuze-ke shuthi ufike enze lezi zinto zakhe mase ezowasha izandla la or ewasha impahla zentombazane, I do not know. Kodwa nje kwakuba messy nje kubonakala ukuthi lo khona into ebiyenzeka la enegazi phakathi because uyini ukuvele nobhuti wakhona. Hayi into anifona umyeni wayo isayingeke yazi sekokusibili manje ngiqondana nento kanje. Kokuqala ngaqala ngayitshela ukuthi mhlawumbe omunye wogeli balobhuti ube kuma-periods but now sekuyaphinda futhi ayingeke. Sekukuningi nje kuyanginqinisa ukuhlala ekhaya, sekukuningi kakhulu. Hayi athi lo bhuti I think nje nawe usunaka yonke into nanani wena atshathi nje muhlele endlini uyivalele endlini unganaki into eningi vele ubhuti usuke ngekho emini, so nje muyivalele mukhile nje endlini right. Hayi ehlala ugeli ebe curious athi nje ngeke khona into eyenzeka kuleya ndlu and angazi ukuthi yini and I need to know ukuthi kwenzakalani kuleya ndlu. Hayi ehamba ugeli ethi nje menyuke ekhanga nje iphunga elibi, yabo iphunga elibi elingabekezeli lithi phalaza umlizwa. Ayi abone ikhona ngempela into off la. Hayi ehambe methi uyolunguza ethi yalunguza ngembombo kakhiye engaboni lutho, yabo engaboni lutho nje esolisayo, akubonakala lutho, kubonakala nje kancane nakhona endlini izinto ezisendlini basi akubonakali lutho nje olukliye kahle ukuthi kwenzakalani. Hayi umyeni wakhe futhi ebusuku amxoxisa hayibo baby yazi khona into strange namhlanje, khona into ethe nje anyuke ngiyobuka lapha ukuthi zithini kodwa nje ang-understand ukuthi kwenzakalani, yabo kunephunga nje ongalazi elingabekezeleki, into engingikwazi nje ukuyichaza, yabo iphunga lento nje engasile. Hayibo usindoda ethi hayi cha nawe ngase usu-curious kakhulu ngalo bhuti. Yazi amadoda ayathanda ukuvelela lokhu ekuvala nje ngisho ukhuluma into esile. Athi hayi ngase nawe usu-curious kakhulu ngalo bhuti awufunda ukunaka nje indaba zakho, as long as wena usafe uyihlale endlini yakho ayikho into ezokuthinta. Hayi be ehlale kugeyili-ke. Hayi kuthi nje ngelinye ilanga ehleli Vedana ngithi ubhuti uhlale upstairs. Vedana ebona nje igazi lokhu lesico hayibo intombazane ingakhola bese ibe nalokhu seyingehla mhlawumbe mhlawumbe upossessed lo bhuti ayisicabanga into eyiningi ivele isikrim intombazane ifonela indoda ayitshela ayingeke mina ngiyabaleka-ke manje sengikhathele khona igazi nje liqhamuka lapha phezulu angilazelani lilokhu liconsile nje lilokhu liconsela la phansi. Hayi indoda ivedana ithi angisazi-ke mina manje fonela amaphoyisa futhi etshenwe-ke amaphoyisa efike ngiyeza nophatri ngiyaxolisa ukwenza iqephu lento ivele ikhansela iqale phansi uma ngenza ivideo.
Hayi nangempela-ke guys-ke ugeli abaleka yohlala komakhelwane-ke umuntu akhetha uzofonela amaphoyisa ka-relax uzofonela amaphoyisa fast. Awu nangempela afonela amaphoyisa-ke naye acela umsebenzi ucela uphuthume endlini ngathi kunomonakalo khona endlini. Hayi aphuthume-ke endlini-ke. Hayi mefike futhi unkosikazi akhohleli ngale Vedane naye efike ehlale lapha azi nje naye akafuna ukungena uzofika engene mase kufika amaphoyisa. Hayi nangempela-ke mefika-ke amaphoyisa-ke kufike-ke kufonelwe-ke umnikazi wendlu because bayarenta labantu. Bakufonela umnikazi wendlu kuthiwe naye akeze eze-ke because kwakumele kuvulwe ngemvume yakhe-ke apparently. Hayi kufonela umnikazi wendlu naye afike fast and then mase-ke kuthiwa kufonelwa-ke umnikazi i-tenant-ke. Hayi i-tenant ingayibambile ifoni. Okay fine. Hayi mase-ke uMaster abanikazi go ahead ukuthi no guys vulani nami ngiyafisa ukwazi ukwenzakalani la emzini wami. Hayi vele kunano ibrekhile kuMaster-ke avule-ke kuvulwe-ke makuvulwa kutholakale ugeli guys. Umgence la umsikile ngathi umsahile la emqaleni yezwa. Memsahile besiqhina abantu bekhali igazi lonke leliqhamukayo livuza from la emqaleni wakhe. Ayi kuhayiza abantu kufike kuyabo kube indaba enkulu nje edumile kuleyo ndawo yaphuma nje emaphepheni angakhona uthi hayibo ugeli utholakele kanje. Hayi amaphoyisa asho ukuthi lento le erase ama eyebrows ngoba kusanda kuba nentombazane futhi eyathola le dampini kusho ukuthi there is more of amantombazane lo muntu abelokhe wabulala kanje. Kuyenzise nalokho geli ukuthi okay ngakho bengihlale ngithola amagazi yabo sehlanganisa yonke into. Ukuthi ngakho asicasukele emva ukuthi siphize amaphoyisa sibonele sasandla yabo. Hayi bese-ke kuthiwe-ke uzolindwa-ke ukuthi abuye-ke siqoqwe-ke sithathwe-ke isidumbu-ke kushuthwe ithombe-ke. Hayi ukuthi phela yabo undaba bese kuyakhishwa-ke nasemagruphini ko-WhatsApp ukuthi makhona umuntu olahlekelwe uphume nasey'ndabeni ngoba indaba ende nje. Hayi mase-ke ubhuti lo vele engabuye ekhaya kusho wayibona yafika endlebeni zakhe neyazi social media-ke nani powerful kanjani. Hayi ubhuti angabuyi nalapho sebeyasaba ukulala la sebefike emini beshintshe behambe eyihlotsheni zabo. Hayi nangempela-ke ubhuti-ke lo bese ngelanga bafika ekuseni a few days nje after kwenzeke lesaga le bemfica Vedane bakhiphele inhlamvu zamehlo athi mina nganikhuza ngathi phumani ey'ndabeni zami kodwa nibhizi lokhu niyangena ey'ndabeni zami. Bethi laba hayi nkosi yami thina senza ashabe ukhipha ubhushu ebahubhe bebaleke. I think kwabheda ngokuthi engabalini beqale bengene yabo bechile kahle endlini wavele wabahlangabeza eminyango bebaleke bememeze besikrimeke. Hayi kuphinde kufonelwa amaphoyisa futhi. Hayi amaphoyisa-ke ayize fast amaphoyisa-ke because babazi ukuthi kusho basangamthola usa-around. Hayi bese kufike la maphoyisa ahamba nezinja yabo kube into eserious nje. Hayi acingwa kasecingwa vele kuyazi ukuthi kubaleke wangena ehlathini. Kasecingwa nje ehlathini kutholakale inqwaba yezidumbu ehlathini because bona babecinga edampini lasithatha. Inqwaba yezidumbu kuyanuka ugayizini. Hayi Vedane-ke amalentuzane acingwa ubhuti angatholakali. Laba nje bethi siyathutha bethatha imithwalo yabo behambe. Ikhaphuli Vedane ithuthe-ke la ihambe amaphoyisa athatha inamba athi in case simthola nina nizoba ufakazi because into eningi zabonwa yiningi. Hayi nangempela behamba. Hayi kuphunya umkhankaso-ke manje kuthiwa kufuna u-serial killer-ke fawo ney'thombe zakhe u-serial killer ngoba kuthiwa ingalo yomthetho yinde guys. Abanjwe sibaleka eseyishintshile wayifaka intshebe ngazi ukuthi iSulumane bambamba kunjalo. Hayi abanjwe u-serial killer-ke aboshwe-ke. Mase kushiwo-ke kuthiwa istori se-serial killer sithi serial killer wayeshadile eshade unkosikazi wakhe bethandana yonke into i-perfect ukuzwe makuthiwa into i-perfect. And then umkakhe waye-housewife and then umkakhe got bored kusho because ayikho i-reason yokuthi enze lento awayenza. And then she started dating online yabo lento le online dating. She's emchithela nabantu abaningi
using i-online dating. And then u-serial killer-ke wambulala unkosikazi. Membulala wagwetshwa nje iminyaka ejele, waseva isigwebo sakhe waqeda. And then after that mephuma nje ejele wayitshela ukuthi mina imishini yami ngiya kwi-online dating. Ngiya kwi-online dating site la wakhona ngiyobheka abantu besifazane. Umuntu ozogcina evumile ukuze endlini yami ngizombulala. And abantu from all walks of ile South Africa. Yabo wayibulala njengokuthi wonke umuntu wala hayi ukuthi uzobulala. That's why kwangelula ukuthi abantu, because kwakuthiwa sibanibani is missing, mhlawumbe kushiwo e-Eastern Cape, mhlawumbe kushiwo Western Cape, mhlawumbe kushiwo kuphi yabo. So kwakungabi sendaweni eyodwa, kwakuba iqondana ukuthi utholane nobani, bazwana kanjani kwi-dating app leyo, mase beplan ukumitha up. Ekufakele ngisho imali, mufuna imali ekufakele imali, but uyazini ukuthi ungunuselela ukuthi ugcine umthemba uzendlini mase yakugila igoda-ke. So wagcina etholakale kanjalo ku-serial killer-ke, waboshwa. Kwathola ukuthi usebulale more than 60 something girls nje, kwakuwumaligaju nje impela. So-ke waboshwa kanjalo. Amanye amantombazane atholakala, abanye basebethola sibe amathambo, ema-families wonke anabantu abalahleka abayingane, sekuthiwa beze sekuzokwenziwa lezi zinto zakhona. Obani kuthiwa yini lento le, God nali igama lihamba lento le, angisazi, kodwa lento le yokubheka amathambo ukuthi akaba, sengikhohlwe igama layo, that thing. So nje kwaba kanjalo-ke kwagcina-ke beboshiwe-ke, and then laba bafakaza ngempela, bafakazela inkantolo, wagwetshwa kudelikajele-ke. So saphela kanjalo-ke istori sabo no-serial killer. But nje I think nabo impilo yabo ayikaziphindi be-right-ke, bathole low counseling because kwase kukuningi kakhulu. But nje I don't think ukuthi into engadlula nje kalula kanjalo. Siphela kanjalo-ke istori sami. Bye bye.